Sunday at least control kapag member least ang telephone ng parliament president check mo at internet ika kasway sa mi sa soma akong susunod yung medyo tingkati yung onlok na akan siyang yujuan BJP state office ang mingle telepon number ko kan BJP ulit ka so ito ulit ulit wala yan ang zoom mo yan wala sa narawala ko may chance ko ulit Member doon kapag minsa sa mga kunjut BJP party alone in Aliblang Blue. Zamenu
BJP State President Zamta, Dr. Kevin Chua MLA, Pushava MLA Zamta, Odell Sena, National Secretary, BJP headquarters of Troy District Lama at Troy the Papian Suru, Ilamu, Simdura, Kosong, the Masai, in the Vai, Sibai, the Bukzo, Masai, Mani. 2000 on Teresa. Kan dia berkuih dan siap yang faham BJP namanya ini hilmat humbel lagi dan saya tung ani. Kami sampai aktual di sini kalau dulu dan saya tahu apa India bagian distrik Zaria le paru fair Allah. Cung sila hari ini jauh kalau kan suara ani apa di distrik Kandil ani kan zakho engine adin suave engine adam suave in thedo in the district to academic and military ma se politics diglo wagin megin kaloma when we taking na ngai tu ataka veitu kapten din mutra kallan ai jo ne pai training ne mo bumtau Somwa, Kanele, and then the country to car, Lum, to the English about see the way. So, what's what I mean, do, the ring, Hetilaya here, the Babiale, Delhi, Zoturin, Helaya, the Polo, Isra, MLA, Turin, Kaniposaya. Dijual hilpoi he mai chu hele pui de hia ni chena kan sai aspirational district kan ni chung hia masom hia min thlem lo ngai sai ko wa ne voi thlem government higher secondary school pakhan or kan dia chu abial dia ma bin nilmin dam abial dia government higher secondary school pakhat po kan ni lawa CC pakhat po kan ni bo hek lawa BC der kum so thina kum thuma kan ni be hunlia tiang dia chu kan ni ya kan thina sai be ba rathina wa in kan we be ni zo wa so he be la rotin so thina ya voi na ke le ka chian de ke ma ni ham chat na ni lovin dang pa bia ni ma so thina BJP a lo ka ke kan Sumple din munchong tu nila Congress Sarkar Sakhan Mindiam tingin masal tugin malay dirin nilo soto MLA pura po MLA Bill MLA kanina akal tingin masal tugin Hiyo si Sarkar tiyamin min soto Akal raya
chuan lem chana dot le thutak ne na BJP man so bisaya kun su do lai chuan op pe thei tu de ne na hi kam mai mi han ni dani mai ne chalai te kan ro ro sia ka sia police to khat bo kan le in pen so ko oi theng hia no lai tu du sab tu hi kan mo mo lu vậy là cần đi dây cái phơi như thế cần nó mới lên mà đi cái bộ hình anh ấy đã định là chân số cho nó số vấn đề BJP here là kiểu khó lắm anh chỉ đi để hiểu cái gì à chú họ sẽ cần đi chúng ta sẽ thấy đó là tôi hiện công đã rèn ông ZPM cần đến xin mến cùng khát lên sẽ xảy ra là sau cả chú hiện thay lên là Britain này mà làm đi để mà thu ba cái thọ là cái gì kan dini MNF kan sin zo to Congress kan zo to bom oi la hian ri mo thar puin oi da la kom zo so te po hia be se na thar ni nei dia da ba be ne step thar na kai nei uri tin pur takin di ze be ya kan lo dan BJP he kan na tin wa ka hiat do ni mo che ba van ra bằng đeo cái hình cái gì à mình chỉ sáng sáng cái khôn rồi nắm chỉ sáng sáng cái khôn dầu ban đi tìm tập anh đi hiện gì à đâu mà biết là cắn mà ngồi quất nhìn cái gì à xây buồn đó cái sự xe mà với làm hôn chặt tất mấy cái này thì nó thuộc cái xây dựng state president này thôi rồi xong thì bố cái mình làm đâu xong đi cho phải chứ mà cái xây dựng đấy site cái hi kaping chu Delson from here ania chuan MADC and MDC member of district council in Koma chuan tunai hian the national president term atok lo pamin Mizoram Pui BJP tangin ke hi national secretary minorities
Minority Morcha National Secretary ko chuan kan thenom lom asang state hi kapialani chuan itu na tim thar kan president zong tak ke page wa kai chuan nuai ya state general secretary tharin omegani voi ngena lo kati ma voice filing page voi khan kalau na mizo tung le ba ma kan fa na sabe to ma se voice filing bi tampa consequence ang chuan ko dan chu ka thong mo to ma se voice filing ro chu ko vai khat lo kan na ani ai ko hen mo ka ti ma ni na page on pa nei zel to ra ko ngai la BJP hi vai na trong chuan e pinga la hen a thi chan do ni ba vai na kan sui do ma la ni chuan BJP member thar kan lung sung sung te in so mai che bai ko buk chewa BJP a hi chuanin a thar a hui ti hi om lawa a big the BJP party here in membership drive hi kan kal hui china thum da na here in membership drive kan nei chu ne so wa a thar a hui ti om lawin ke ni ma da BJP lo to te po ma ni lok kha ni membership drive kan nei ya so da chuan prime minister atangin local unit atangin achung central ta membership primary membership kan in register le kan chu again BJP achon athar hui ti kanom lawa in kita tu pia ta ni ha wena in share the tan chu introduction lo again kan sai duwa chon BJP nge ni hi kan share che na koi mo ma Bharatiya Janata Party ti na hi ti chongania Bharatiya ti chu India ti na ne Janata ti chu mitwi party chu party ni pe BJP ong che chu Indian mitwi party Indian People's Party tinani John BJP party hi khovela party members la record na yan kan break le kan BJP party a member to na enroll sa hi million sa le somrian voina lo ta na kan sia pre so million sa le somrian ai kan tam le to tinani khovela party lian ta so Communist Party ani China Kovel Party a membership la pecho Communist Party alone chi mase tu na ero chuan BJP allen to bawagi Communist Party Kovela Communist Party kanti lian pecho khumin voina chuan BJP Party hen record kan hola Kovela Party membership la petani chuan BJP Party on asa tha lo sia mo Mizoram ni kan China population kan tleva kan tlem che hi sam ni le so pa census kan den jo Mizoram population chu nuai so pani so ma tu nuai so li ve kan ni mo chu nuai so li kan ni chu mi nuai so pali kan ni sorry nuai so pali si ga chuan party from Mizoram kan na tuan party kan ti hai ZPM party kan ti te le MNF party ke kan ti china party dam te hian BJP kan om pe te ni nui za siam nan te tin om china bi ke Mizoram bi ka hian kan nui ke sa em lo a chang chu hei ho te ni ata ni ku te ke kan ti chuan violent te ko pe lai lo te ke BJP ni Mizoram om china ni a chang chu kan ti te BJP party here ma allen se chu ma sakatangin simtom ke India ma su kalona BJP ke MPM MLA anne ko ya ko state ko luduna BJP unit tin lo ne kum lo le ma se boina ni sa tin siam tu MLA party kan ti te ZPM party kan ti te ni violent ke ki pe chiu da ZPM ni nge ni ba so ka chi mo ti pe ZPM ni so thi mo ti pe Jika bukan ZPM party ini political party ani ini India orang dibuat tak bisa nak calon mereka. BJP party also violent against kan becik BJP ini calon calon mereka. Jika kau party dia, kau faham party dia, tapi kan di kalau siapa coba di BJP ni dia sangat bahawa BJP kan di calon kan di suam tu dah di
với là hiện ở bên cái BJP member là lúc thằng thế cả các cháu thì chưa được cho nên với cái tu soi thu lấy tất cả soi đó là ở trong số BJP mình bị nó đẹp BJP itu Christian tau dah tu ni BJP itu missionary itu dah tu ni ko India BJP party nang berju Christian ni Hindu ambil tu ni ni Zohor tu le bala sharing angkang au kui dan topik ko ani India sia với lại nha cái gì xảy ra ở trong cái nhà biết cái BJP lồng lúc thằng ta ở cuối một lần rồi lên cái gì à nên là in thành đô là biết hiện Congress party thế là party đảng ZPM content MNF party thế content anh đi là in thành đô là biết là BJP bị bể cái tụ mình sẽ là anh đi là BJP bể cái tụ là anh sẽ không chịu cho ý nghe đi qua sao có cái mission real rule khởi tụ về mo mình mission nó cần về cái số sao có cái gì đây anh sẽ chỉ là bảo nên in thành đô là biết hiện ở bên cái Congress party to National party anh đi à cái này BJP party của National party anh đi mo anh mà đi BJP party National party in Mizoram hiện anh liền về ông đi Congress party anh bảo cái này Congress chốt được chứ hệ Mizoram hiện BJP party itu anh liền về cái này đầu tiên Mizoram thì quý cái mình thì thấy là BJP party itu Christian ta là ông cái party in rồi đúng là mà anh ấy xin tiền này hay anh ấy lâu xưa cần soi ra sáng thì là song bali khan BJP party central avai khandan kanok sarkar avai khandan tila amai transfer kai soilan na BJP sarkar alliance party ne sarkar local kuya sang ki song bali khan chak takin BJP kai soilan waya prime minister Narendra Modi chu kan di online Gujarat chief minister chu prime minister ta la ni ani kai soilan waya koi khet yan chak takin BJP chu akan selari sang ki song bali khan Prime Minister Modi here, the Singapore President in Australia, India ramai Mizoram Modi Thompson, India ramai Hindu ramai siam lai lagi, masa macam isi isu Krista apian macam India ramai Hindu ramai derek, voyin kaya Hindu ramai Allah derek, cuang India ramai asal ba Hindu ramai vasiam và lẽ mà ai ở đây à chẳng chú giá sống hiện ai tận ba sự Hindu anh đi chắc cần tuổi một tuổi một Hindu nó bảo cần chế gì cần thay đổi lo cha chúa Christian population giá 2% là khi India mà Christian cái cần kể gì chúng ai có điều giá a percentage only giá 30% chắc gì India mà Christian community thế nào Muslim orang tak itu, minoriti orang cerita pun itu dalam itu. Juga kalau Pakistan orang Muslim orang India orang Muslim population ini, antara semua ini. Masih Christian community kita kan claim siapa? Masih Prime Minister Narendra Modi na Christian community minai uimun siapa? Saat ini sombalikan, amara sombin minority affairs ministry bu. Congress pun lagi cuba Muslim orang sentir cedera. Mo minority affairs ministry rempengku Congress pun lagi Muslim hawa kita sentir. Masa BJP sarkar tu kan cuba Prime Minister kini Christian le minat sama bangin le kini Christian kan future dia tu bangin. Mulaya Lok Sabha MP pun ni lawa. Along sekali Kerala ni tu, kei mari Christian ani tu minister datang alam tadi. Suami sami sombongwa kini central mari Christian minister kan ni very BJP Prime Minister Modi minister alam ni pada cakap Christian minister central kan ni. Suami sami le sombongwa India pun in China kan ni le in general election.
chủ general election ang chuani Christian MP BJP tanga kingong chunchu West Bengal tangin Alipurduar constituency tangin John Bernard BJP di chuani kan thamkin ve kan MP ta chuan atam ni na sarkar na loya unarendra modi chuan Christian ke mingai poi mo e ka wangin khani hunlaya BJP MP West Bengal tangin John Bernard minority affairs minister ta Christian na meaning to adawe. Oh, Congress na to minority minister to Christian ka dan chel mai mai Muslim ho dan chel chel. Chuan atam ni na kana sama sang ile song ni pali o paliya Lok Sabha na general election kan nei le. Tun Lok Sabha in general election aka BJP party tagin Lok Sabha MP Christian Tuma kiti kin solo ni a BJP party Lok Sabha MP akat ma Christian in BJP akan ni masa atam tunda kanan sarkar prime minister ina mai kualega Christian community tin an ko ga kha ni Lok Sabha MP ko nei lo ma se he BJP central sarkar ni BJP Christian community ke alright koi mo be ani lam tiu na tuna Kerala mi Jos Korean ko MP Lok Sabha ko ni lo MP Rajya Sabha ko ni lo MP ko ni lo central minister ka alam le India constitution da na so central minister le Lok Sabha ko Rajya Sabha MP ani lo so to chung me Rajya Sabha MP dal sing ampe ani durality kan constitution a umba ba Christian community Kerala pa so MP ko ni lo so minority affairs minister ata state da ba Rajya Sabha sin ampe to BJP le prime minister Modi na Christian de min lai koi mo sia chu koi na ye Congress party le party dam de BJP chu Christian de ta na lo man ni masa central sarkar lai ka ni Christian minister de Modi na amai koi mo ya Congress party ni na lai koi mo lo re chu wa ni koi na ta pa constituency abi ke West Island a che de ya ni BJP party na Christian community ne min Malaysia ke imsian ne koi mo de ka sia John Sam is on the study that propaganda. A big episode of Congress party propaganda and do example country temperature. Sam is on the study who Narendra Modi, Sam is on Paliran Sarkar Khan, Prime Minister here. India a big connectivity, digital, internet connectivity, India Hemi digital chungcha aye prime minister le Narendra Modi prime minister le BJP party de ma an sa ba digital India movement BJP party a local kuyale no BJP digital India movement a local ya sam ile so basari ha digital India niyata April ni so basari ha April ni so bali ha Digital India data BJP sarkar ka huwa ni Digital India data masuk company April ni sombali sam ni sombasari kan Good Friday ni cici ani kan April ni sombali kan Cucu Congress party de India ram bung party dah terjual BJP party Good Friday thai mo tumin tin Good Friday ni Digital India ni ada huwa ni Mizoram buat ketika lain buat semua batekan mendeng, masih kan siapa itu Christian kan dia, kunting Good Friday ani khas ini oh, tu sami soal besari Good Friday itu April di soal ini, masih kunting dah ada soal kan Good Friday ka April di soal ini, tu wang Modi Good Friday target apa? Digital India ini kuntuan April di soal ini kan mang itu, masa kan Good Friday ada ani khas kunting
Sam ni som pasari April ni som palini kung inaano sa Good Friday April ni som pariate na kumaswa ni April ni som dige ni lego ni som tuwa sudah su propaganda sang bungi BJP min bayari chuang Christian ni kanni koi moper April ni som December ni som din mga Christmas ni BJP chun governance day dia Christmas Thai going governance, good governance they are working min pay the side. Consider to BJP party and Prime Minister na sabay together kichwa Atal Bihari Vajpayee BJP party down page ano Hindu down page ano ba siya kandugo BJP ang page Vajpayee. Consider to Vajpayee BJP party at Prime Minister na sabay Punakan na Modi ka ng sarkar ka. Vajpayee ni Choi Moy na samtang terpe ka nuni. Chuan hilmang daw na ito. Vajpayee birthday na Iswa Krista yan ni haloy ng legend na ito. Kaya Chuan ako ko ikati. Right? Vajpayee BJP na Prime Minister masabi na December ni sundi pa ka apiya. Kaya hindi na Iswa Krista yan ni kalong na niya apiya. Cho BJP party na ano sarkar ka engting niya Vajpayee ni Choi Moy engting niya Choi Moy na chang niya ang hanggang tua fang good governance state good governance result to engting niya di na chapera sarkar na siya din sarkar na chang niya 25 December chong buwag ni kaya Christian na ito ang chalang ko vai ko chong ko base December ni so ni mga aning không ai đâu sung Hindu tam so India ang sa so kia de de chuan Christmas ni sung ni mga aning không ai aning không đâu cho good governance state na mga di mai no kini biso Christian state na ro chuan good governance state na không ai đâu sung chu wa propaganda sang ni BJP min be ei ani lo sia a big voi na BJP pa no so that pe chuan ni với là in xua các bạn không có lại cả là BJP in trong cái người sẽ chế tác cái làm không châu chút điều quan trọng gì trong chân với là cái sợi phong kia này in đồng sao đồ này một BJP là Christian đâu là do cái chế tạo gì đấy hết cái in lượng chuyện sao đồ này cho mình thiên bậc hạnh cuối mùa lại em chú hết cần share được đi nên chính ra nên cần MLF palang biyan ko na sa ito sa nila sa lipas sa nilaw ang tuloy India ang tanya na po mo abig na ni BJP sa kaya nila hemi lang siya tulad niya in what say na siya siyang pangin scheme niya po at doon so kapag niya chalay din na Prime Minister Narendra Modi gore ko sa chalay din na scheme tan ahong na yun kapag với lại hiện lập ba constituency không phải khác gì à mình tin cần cùng hoa có mình không có quân trên áo đồn xoay tàu anh không phải khác cái này có ba constituency gì trong với là aspirational district của ai ở cái đồng bạc chú vắng bên tích tắc cho anh ba kinh nghiệm đặc biệt cho anh xin đi đâu cái này chú hay làm biên tu này xia hà biên tu BJP MLA là gì cần đấy đi với là chú mù thế cần constituency à centrally là bên này chú bảo cái lối anh xin về của cái lối chú với là chú cái này attempt tu để cái đi vào cái attempt tu để cái lối là hệ tập ba constituency by election lâu thu ra kia đi BJP candidate in khẩn chua đi với là chú đi central Delhi and direct connection in Tây Đô đi Sierra district để mà làm Autonomous District Council là connection cái tiền với là chú tập ba constituency của dân in này để cái lối vào với là cho nên những chuyện là cái hay fixing vào đó là chuyện của cái mình cái mọi bộ sẽ trở nên là tung bê với là những năm mới đi là sòng cao là tung bê là nhiều tu với là cho nên aspirational district cái ông bốc à hay district cái central in biên tu nâng mà đi ai ở in can BJP party candidate in lòng thăm thì cái gì chua đi chú MLA chua đi thiếu tâm tâm aspirational district in này là cái tên là cái thiếu cái đó với lại cái này là song perhatian suang Mizoram State National Secretary
chuan party dang in khan chuan in opposition party men men dia nga en man ti theilawa opposition men cham chuwa an chuwa india la ne ye ti en yang ti an lo zuar de do ma se ti la voice ko MLA party ni chuan thilang ti theilawa ke Congress party ne pe chu sai po lai ko hey an ran le chu ni mizoram ba ke an lo kana ZPM party state ruling candidate in country lo je India la sota ai ma lo ti an lo ba pe do le ma se lo koi ne ke delhi central a thu ha ve ka ni enge BJP MLA kan ti thei ve mu tu tem tu ka ni chu wa ko ina ka ke mu chau chu tu tin khan lo ong tu by election ni damba constituency ma mi district ata a poi mu la tu by election mai ya ni lo chu wa he in khan lo ong tu ra hian India ka ma thil ti thei tu tu Delhi ne na connection dei thei tu tu central ko na ai kha thei tu tu ni vai na chuan na si lam chu state chief minister ta pakhat BJP mo ni mang lo tu sai ai chuan mo BJP MLA pakhat ruling ko ni lo mo BJP MLA pa ni kan khat tu sai ni Delhi chuan ni na mai kha so ni vai dam pa consequence ni in share a thai chu wa tu ni khan lo tu ra ya ni BJP in khan lo chuan ni angai te ke he dam pa consequence ni in Kaldo ne West Thailand ko Kaldo ne chuan ni dam te ka chuan ni Narendra Modi September ni so thum kian rail hong to rail hong to inaugurate to ne lo Kaldo na chumi so chuan ni central minister tak te kon he West Thailand a te ko ro ka an duwa in har sakate lo khenanga chuan BJP kan candidate to na kina hi khan thin hi chuan ni thalai na hi chu ke ma mi ko hian thei tok choi state da la an local between thalai te ta hap chaka sang on te hei te ko hi ma mi ko hian ka dam pui no chu ni ti vai la ka thalai ni ko ka cha chu ko chuan ni khan mai mai ni lo ni dampa constituency tan in khan da koi mo te ba ka ni wa in khania BJP candidate to ko lo ding se lo thang thi ko la he bia la ka thia ni mal so ta chi ti pe in of do na ni ti we na ka sai no ni ko chairman ka lo me